Nongeye kubasuhuza mwese mudahwema kudukurikira tukaba dutangiranye uyu mwaka mushya w'ibihumbi 2026 mbaye ikaze ku makuru yacu yo munsi agezweho agaruka ku ntambara zo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, agaruka ku Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Tugiye kugaruka ku buryo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba yahawe uburenganzira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo kuba abasirikari bayo bagaruka hano mu mujyi wa Uvira, nyuma y'uko mu 2023 yavuze ko yawuvuyemo nubwo bitigeze byemerwa na leta ya Kinshasa, ariko nanone mu 2023 ikaba yarasabye amahanga n'abahuza barangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Katari ko uwo mujyi wa Uvira wazanwamo ingabo zidafite uruhande zibogamiye kugira ngo abarizo zicunga umutekano w'abaturage. Turagaruka nanone ku makuru avugwa by'umwihariko ku magambo Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, asanzwe atangaza. Turagaruka nanone ku makuru akomeye cyane avugwa by'umwihariko ku magambo nyakubahwa Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, asanzwe atangaza, ndetse by'umwihariko akaba yongeye nanone kuyatangaza ku munsi w'ejo ubwo yagezaga ku Barundi ndetse n'abandi bose ku isi muri rusange ijambo risoza umwaka w'ibihumbi 2025. Akaba yakomeje kwiko mu Rwanda agaragaza ko ngo rwenda kuba rwatera igihugu cye cya Repubulika y'u Burundi ruturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho akomeza kurushinja gukorana bya hafi n'uyu mutwe nyeshyamba ma 23. Akaba rero yatangaje ko ngo ubwo ma 23 iramutse ibateye ubwo ari u Rwanda rwaba rubateye nk'igihugu cy'u Burundi. Aya magambo rero ntabwo abonwa mu buryo bumwe, kuko arabibona nk'amagambo yo gutaka no gutakambira cyangwa se kugaragaza impungenge ku rwego mpuzamahanga, ariko nanone hakaba n'abandi babibona nk'uburyarya bwa Evariste Ndayishimiye nk'impamvu imufasha kugira ngo ingabo ze zigume no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zikaba zahaguma mu buryo buzwi cyangwa se bwemewe ku mategeko mpuzamahanga. Nkomeza kubasaba rwose wemeye kudushyigikira ukadutega amatwi kugira ngo duhe umusanzu wawe mu kuzamura uyu muyoboro ukanda subscribe, ni by'agaciro cyane, ndetse nanashimira mwe mwese mwatwizeye kandi mudahwema kudukurikira mu biganiro byacu bya buri munsi. Tudatinze rero turahera ku magambo akomeye cyane ariko kandi asa nasekeje ku rundi ruhande, by'umwihariko ku ruhande rwa AFC ma 23. Amagambo akavuga uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye uburenganzira barwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba bagaruka no mu mujyi wa Uvira. Ubwo ni FRDC, Wazalendo, FDLR, Abarundi, Abacancu ndetse n'abandi bagiye batandukanye, dore ko bivugwa ko n'abasirikari ba Tanzania bamaze gusesekara no ku kibuga cy'imirwano burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru rero akaba arimo ateza impungenge by'umwihariko ku baturage batuye muri uyu mujyi wa Uvira, bavuga ko mu minsi mike ishize bari bamaze kugarura icyizere cy'ubuzima gituruka ku mutekano bari bamaze iminsi bahabwa n'uyu mutwe nyeshyamba wa ma 23 kuva mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize w'ibihumbi 2025, ubwo ma 23 yafataga uyu mujyi wa Uvira hirukanye abarwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ibi biratera ibibazo kuko abaturage bavuga ko FARDC n'abafatanyabikorwa bayo nibaramuka bagarutse no mu mujyi wa Uvira, ubwicanyi noneho bushobora kurushaho kuba bubi cyane, by'umwihariko ubwibasira abaturage bakunze kugaragaza ko bishimiye AFC ma 23 ubwo yageraga hano muri mujyi wa Uvira, ndetse n'abandi by'umwihariko baba batarashyigikiye FARDC bahunga ubwo bahungiraga i Burundi, abaturage bamwe batwarwa ku gahato. Ibi ntibigarukira ku baturage bafite impungenge z'ubuzima gusa, ahubwo hari n'ikibazo cyo kwibaza uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo ziha uburenganzira abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwo kugira icyo bakora mu gihugu cyabo. Ibi bikagaragara nk'umukino wa politike, kuko n'igihe ma 23 yavaga muri mujyi wa Uvira, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zatanze itangazo ritegeka ma 23, ariko nanone ikaba yarabikoze kuko n'ubundi ma 23 yari isanzwe irava muri uyu mujyi wa Uvira bitewe n'uko bari bamaze kubyemeranywaho na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biganiro bagiriraga i Doha muri Katari. Aha rero bikaba bitandukanye cyane bitewe n'uko ubutumwa bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho bwasohotse, ibiganiro byahozaga AFC ma 23 na leta ya Kinshasa byaramaze guhagarara mu cyumweru gishize, ubwo leta ya Kinshasa yikuye mu biganiro igaragaza ko ngo itazigera ibisubiranamo n'uyu mutwe nyeshyamba ma 23 mu gihe waba ukigenzura uyu mujyi wa Uvira ndetse n'utundi duce twose yaba yarafashe nyuma y'amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Repubulika y'u Rwanda. Ku ruhande rwa ma 23 rero biragaragara ko ayo magambo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashobora kuba ntacyavuze kuri bo, bitewe n'uko urugamba rugikomeje guhanganisha impande zombi, ndetse tunagendeye ku ijambo risoza umwaka ryavuzwe na General Sultani Makenga, akaba yaragaragaje ko ngo nta gahunda
gahunda yo gucogora ihari, mbega ateguza abaturage n'abasirikari gukomera ndetse no kwiyumvamo umwuka w'intambara, kuko ngo intambara ntaho iragera, ahubwo bigaragara ko aribwo igitangira bitewe n'uko imbaraga nyinshi aribwo zitangiye kuba zagaruka, noneho ibihugu bitandukanye by'amahanga bitangiye gufata uruhande. Tugarutse nanone ku Burundi, biciye muri nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ijambo risoza umwaka w'ibihumbi 2025 yagejeje ku baturage, yavuze byinshi ariko ageze ku by'umutekano ureba u Rwanda n'igihugu cye cy'u Burundi, avuga ko ngo u Rwanda rufite umugambi mushya wo kuba rwatera igihugu cye, agaragaza ko mbega u Rwanda ari cyo gihugu cyo mu karere k'ibiyaga bigari kidashaka amahoro ku bindi bihugu bitandukanye bihana imbibi. Izi zikaba ari imvugo zisanzwe zimenyerewe kuri uyu muyobozi ndetse n'abandi bayobozi batandukanye bo mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko n'abo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya magambo rero ntabonwa kimwe n'abamukurikiranira hafi, dore ko bamwe babyita imvugo zo kugerageza kwiriza cyangwa kwigira umwana murizi mu maso y'amahanga, ashaka kugaragaza ko ngo hangayikishijwe cyane na M23 ndetse no kuba yaramaze gufata ibice bihana imbibi n'igihugu cye cy'u Burundi. Aha babihera ku kuba M23 itarigeze igaragaza ikimenyetso na kimwe cy'uko yitegura gutera u Burundi cyangwa se yaba ishyigikiye imitwe ivuga ko te gahunda yo guhungabanya umutekano w'iki gihugu cy'u Burundi, dore ko yatangaje ko itazigera iha amahirwe cyangwa se yemerera na gato imitwe yitwaje intwaro igamije kuba yabangamira ubusugire bw'ibihugu by'ibituranyi kuba byagaba ibitero biturutse ku butaka M23 yo ubwayo igenzura. Perezida Neva rero akaba abikora mu buryo bwo gukomeza gukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku mpamvu bamwe badatinya kuvuga ko ari inyungu ze bwite, bitewe n'uko amafaranga agenerwa abasirikare b'u Burundi bagiye kurwana muri izi ntambara bahanganyemo na M23 bivuga ko batajya bona amafaranga cyangwa se batajya bahembwa, dore ko ngo buri umwe abagenewe akayabo k'ibihumbi 5 by'idolari, akaba abarirwa muri miliyoni 7 mu mafaranga y'u Rwanda. Aba rero ntibatinya kuvuga ko ngo aya mafaranga ashyira mu mufuka we bwite ari menshi cyane ndetse atakemera kuyahara, ahubwo akaba agomba kugerageza uko ashoboye kose agakomeza kuyasigasira ndetse anasigasira impamvu iyo ari yose yatuma akomeza kuyabona muri ubu buryo bwo gukomeza kubeshya amahanga, bitewe n'uko ngo nawe azi ukuri kuko u Rwanda rudashobora kuba rwamutera, kuko burya u Rwanda ari rwo ruzuye by'intambara cyane, yemwe na M23 yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba idashobora kuba yamutera kuko yaba igiye kwishora mu ntambara ebyiri kandi n'iya mbere ubwayo iyireba itarayitsinda ibahanganishije n'igisirikare cya leta. Abandi rero bavuga ko ibyo Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye abavuga ari byo, babashingira mbere na mbere ku magambo akomeza gukwirakwizwa agaragaza ko bafitanye ikibazo n'u Rwanda ndetse n'ibinyoma byamaze kuba nk'ihame ko u Rwanda ari narwo rukorana na M23 barwana na burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ngo iki gihugu cy'u Rwanda kikaba kitameranye neza n'igihugu cye cy'u Burundi, bitewe n'uko u Rwanda rutamuye impunzi z'Abarundi zahogiye mu Rwanda nyuma yo kugerageza guhiruka ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza. Gusa nanone tugendeye ku cy'amategeko mpuzamahanga ateganya, usanga abari baraje mu buryo bwo kwihisha ubutabera barashyikirijwe iki gihugu cy'u Burundi, hakaba harasigaye abandi baje mu buryo bw'ubuhunzi, kandi bikaba bigomba guca mu mategeko mpuzamahanga agenga impunzi, aho u Burundi buba bugomba gusaba uburenganzira n'umuryango w'abibumbye ishami ryita ku mpunzi, bakagaragaza impamvu bakeneye abo bantu ndetse n'icyo bakurikiranyweho, aho u Burundi bukaba bugomba kujya gusaba icyo cyemezo, ndetse u Rwanda n'uwo muryango bakagirana amasezerano, bakaba babasha gutanga abo baturage b'u Burundi bashinjwa ibyo byabigiye bitandukanye ndetse bakagezwa mu gihugu cyabo biciye ku bufasha bw'uyu muryango w'abibumbye wita ku mpunzi. Rero dukomeze turebe aho bishya bishyira kuri ibibazo by'u Rwanda ndetse n'u Burundi, kandi tunareba koko niba aya mategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika araza kugwa amahoro abasirikare ba FARDC n'abafatanyabikorwa bayo babona ko none impamvu yabonetse cyangwa se ubushobozi bwabonetse bwo kuba bagaruka hano muri uyu mujyi wa Uvira. Mbibutsa gukomeza kudushyigikira mukanda subscribe na like kuri mwe wese mutarabikora, ndetse mukaba mushobora no kuduha ibitekerezo byanyu muri comment. Ibiganiro byacu nakagaruka, ndabashimira cyane kandi mbifuriza gukomeza kugira intangiriro nziza z'umwaka w'ibihumbi 2026.